abashobozi bakatare ka Kabwohe okwetombwitira obuhereza bw'okuruga bembezi ba district n'obu TV West bireta yayira kataraka batyo nokweba mu barukoro mu kataraka kutugira ngo ibintu byabo bijundira hamedara abo bushuma n'uburugwenguzi bwa kanso abarukoragana n'abamaduko mu town ya Kabwohe bakabikiriza nabo bakagurizayo ebishemerire kuba biri mu katare no shango muntu aine rore ya watermelon ariyo kuruguraho naguza abakanso tubakwenda kumufaho so tutware bizo byo abagambira konkashi mazima bakabemba tuguza konka batashemeye kuba mbaguza umutahoni usanga ntunyigerwa munonga twagureza watermelon twazereta usanga bakastoma bagura kuriya kandi tabatiza kutukajya dorsero ahera tireho grocery naguze nyanya naguza watermelon naguza katunguru hato shange bite tukuteka mudara tukafutambara bijunda ushanga twine za roni za muhamezi kutubanja mushanga za kafuna omu maduka omu marwaro oburhamwe hona harwe nyanya harwe butunguru harwe amakara harwe buri kimwe cyone mweni to kusitama hasiba hwizo baryona tutakozera na chikumi wahiko mu kataraka no yakirwa kasasoro n'ikinuko cy'emfureje kansere mirwe kuyigura no bukanso itarukwebwa kushoroza imishoro mbashubuzaba ba municipal council tine tubakufaho ekikora cyabo nibijana benda imishoro yabo tujibahero mbwire mbende sente za kasasoro tuzihero mbwire konka tubakufayo kasasoro yene ijiro mninjira mwagireba mwarebe myara yo no kweterami hakoreki hakatari nkakana ko kagwire emedari emwe tushangira abashobozi bagitorokeremo banyuma yo kutinira amagara gabo ngo akatare katabatera nangwa tristo wa mwatushira MP katesi mutugamberre twabona mazimenjura cyo kugira ngo yagwa akatare njura yo netutera ushanga twargamu twarunda ho kuzahabura enjura tutera tubabo kuyanya Juliet Kebirungi chapaso n'wa kataraka nagira ngo bakahandikira kanso barukore ko kwetombwitwa kwabo bitu bashikahakuraha nango bataho na kesharingo mpaka mu office zamani konka ngo babareba nk'ekembwe hagire agezaho kugamba na kanso konka twayambwamo nangwa n'abacyara baharuba isharinga bakaka wa RDC onkana gutwaguma tayambirwemo ubwa hati abashuhuzi n'abashohoro mu kataraka shahemwe y'umwabazyo ahabo kugira ngo tubine mashanyarazi no bukumi tuhakuruntu batwina amashanyarazi twabasa ku extendinga tsishankiro naho none orangu izo bandi basaba bari atambara na n'amashanyarazi ngongera security when there is light security ne baba abantu mbatino kutaheza umwanya bwite twahiko watawunikira ko washema municipality orukuragira bo kushoroza imishoro kandi orukumanya he imishoro ege rukuza nikwe kutugira ngo bamuhemwe biro bice tukataye kirango esandi je kwire tukumahisa abaguza fresh foods batari mu butare babgaruzo mu butare. That was the announcement kubagambira ngo tubashime kubona baguriza umaduka. What is going to follow ni enforcement. So n'abakirimo abatakageze ni baza kugenda uke kibiri hatabone baza kugenda kubikora abatakageze zo kubatwara ida mu koti n'ibintu byabo tugire kitubitware tawunikira yatugira ngo ekikwaterine no burofa hino ubahire tenda yo kuboneza ngo nawe naza kubuzubwa kanana katano. But as council we know they have a toilet ebakozesa kandi kasasiro kwe kwijura tuine service provider okuzakajegura. So niza kureba kacikako ndebe niba kugambe bizwe bibine nibiha tutambwire mu mutawuni ya Kabwohe tutyo twashangagamo amaduka gine mwe bishemerire kuba biryo mu katare nko kubahingwiza iteko mu kanso kandi duka zumwe tushangire ziriye z'abakuru mu government ya Shema akamanyisongu haruwa abana nebyana gasha kwa Mike twakiri.